Shibinta jaga Meghalaya Legislative Assembly ya kabadang shna maudiang diang kalatua haka arpu artarik ujemang ahaja arpu ar haka por shibiji dunai a min step. Habaikran ubaran samsu tengau executive engineer katna PWD wadai pe yakani ka jingshna ulong bakani ka benta kablatua ka dega dom joka central wing barulong ru bakani ka jingtua kala bandai na kadau ka jing bakla jong ka design lani ka jing penuan doryaka. Ni ka dek ke ba songsi bagajia kanika jingjia baga hap kanika dom kanika mid meneh kan arsitek te ban batai kanika jingjia jong kanika bahap kanika dom ngas kwa ban brief fi kanika porta kanika step te kawai nakaliang jongi executive agency buildings ngila pej bah ya kejingsna ya kani te nrei ha kabite pat ne ka building kadon light liki wing left center but ka right wing te parok kini ki wing they are intact ya benta nrei ha kabite pat ne ka portion jong ne ka dome ka ai ka bangi analyze na du bejia menen met na du bejia menen met ka ai ka bangi analyze balai ka fail kani balai ka hap komne ka bangi analyze menta ngilap ba ti kani kadai kajing bakla haka design kajing bakla haka design oh te menta nakaliang jongi namar ba kani ke design ladangan bataya fi mentaro yo le sepim da sotu kam sotu namar kani ka dom kal akhia palat nata te bantap kani ka dom ro ngitap da kani ka GRC molding te kani ka GRC molding ro total ka weight jongka kala apa hadu spotan te ki bekerjaan ya kani ro kideki tangki false column kat kum ke design hendrai ngi pat de namar bala design da ka company bala design da ka company ngi habut ba ya ka design but ya kani ke drawing ru la abet da ka IIT Roorkee tinggal abut hab ni but ba ya ka design hendrai kat kum ke jing analyze ke jonga kum civil engineer menin kami hatin belajar ngala kat kum ke analyze ke jonga ngasiam ba let's say kani kala bandai na ka benta ka jing khia jong kani ka dom kabakini ki false column ki besong hakini ki cross beam ki mla su ban kip te nang ta kadau kajia kani hendri nakaliang jonga pa de kani ko por mentang pa ban ong phi ba ngin weng no yakini ki devres ba ngatrai kani kan simpor kumba artayo yakini ki jabo ki artayo ba hakajo ka porro ngin redesign no yakani ngin redesign no yakani ba ngin clear no yakani ngin redesign ba kani kan nang simpor let's say ban pendep ya kani ke building kana simpor kumba saprab nai ai nang ni namar bangi hab ban redesign but sisin bangi redesign ngin ngafrai ka konsep jongi menta kan long bay with simple structure but ngin make sure bakini kenam jia ai shu nang ni syakmat